Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Eky Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Eky Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Eky Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratany Matio, toko 1:20. Ary rehefa vitan'i Jesosy ny nanodidinin'ny mpianany 12 dia niala teo izy ampianatra sy toriteny anantanana ny olona. 2. Ny nanirahan'i Jaona mpanao batisa tany amin'i Jesosy sy ny teny nataon'i Jesosy tamin'izany. Ary rehefa reny Jaona tao an-tranomaizina ny asa nataon'i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe: ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe: mandehana ianareo ka ambarao amin'ny Jaona izao renareo sy hitanareo izao, mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ary no nilasa ireny dia vao nilaza ny Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: iza inona no nivoahanareo nankany an'efitra? Volotara nozolozon'ny rivotra va? Sa iza inona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro, ny mitafy soa dia ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa iza inona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny hoy izao, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe: indro, izaho maniraka ny hirako hialohanao, izay amboatra ny lalanao eo alohanao. Lazaiko marina aminareo tokoa, amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho ny Jaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia erom-bahina ary ny mpandrombaka mahakazy ankeriny. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona. Ary raha mety mandray anareo dia izy no ilay Eli izay ho avy, izay manantsofina hoenti-miaina ankizy iaina. Fa tahaka n'inona no anoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: efa nitsokasokana taminareo izahay nefa tsy nandihy ianareo, efa nanao feo fisaonana izahay nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga Jaona tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona: manana demonia izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro, ka hoy ny olona: indro, olona fatra-pity hanina sy misotro divay, sakaizan'ny mpamory rehetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarin'ny asany. Ny nitenenan Jesosy mafy ny tanàna izay efa nanaovany fahagagana maro. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovany ny ankamaroan'ny asany lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe: lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidoma natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela amin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietratra any amin'ny fiainana tsy hita ianao. Fa raha mba tany Sodoma natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: nideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafenonao tamin'ny endry sy ny manantsaina izany zavatra izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny, raiko, fa izany ny sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka, tsy izay tia ny zanaka hanehoana azy. Makanesa tia amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao hanome anareo fitsaharana. Eto ny zigako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady sy miavonam-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny zigako ary maivana ny entako. Alléluia. Évangile selon Matthieu chapitre 11. Au nom de Jésus.
Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là, puis enseignait et prêchait dans les villes du pays. Message de Jean-Baptiste à Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Témoignage sur Jean-Baptiste. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Reproche aux villes impénitentes. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, ils subsisteront encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Les choses révélées aux enfants, allez à Jésus et acceptez son joug. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux gens, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Halleluja. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 11. Im Namen Jesus. Und es begab sich, da Jesus solch Gebot an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von da weiter zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er seine Jünger 2 und ließ ihm sagen, Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und saget Johannes wieder, was ihr seht und hört. Die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert.
Da die hingingen, fing Jesus an zu reden zu dem Volk von Johannes. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häusern. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, der auch mehr ist denn ein Prophet. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der dein Werk vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei denn Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer denn er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttun, die reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und so ihr es wollt annehmen, er ist Elia, der da soll zukünftig sein. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist allen den Kindlein gleich, die an dem Markt sitzen und rufen gegen ihre Gesellen und sprechen, wir haben euch gepfiffen und ihr wolltet nicht tanzen, wir haben euch geklagt und ihr wolltet nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie, er hat den Teufel. Des Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagen sie, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer, der Zöllner und der Sünder Geselle. Und die Weisheit muss sich rechtfertigen lassen von ihren Kindern. Da fing er an, die Städte zu schelten, in welchen am meisten seine Taten geschehen waren und hatten sich doch nicht gebessert. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind? Sie hätten vor Zeiten im Sack und in der Arche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am jüngsten Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bist erhoben bis an den Himmel, du wirst bis in die Höhle hinuntergestoßen werden. Denn so zu Sodom die Taten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Stände nur heutiges Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Sodomer Lande erträglicher gehen am jüngsten Gericht als dir. Zu der Zeit antwortete Jesus und sprach, ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es dem Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn es ist also wohlgefällig gewesen vor dir. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn, und wenn es der Sohn will, offenbaren. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und mein... Ny filazantsara nosoratany Matteo toko faha-efatra ambin'ny folo. Ny amin'ny Herôda sy Jaona mpanao batisa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany Herôda mpanjaka nandre ny lazan'i Jesosy, ka hoy izy tamin'ny mpanompony, Jaona mpanao batisa izay efa nitsangana tamin'ny maty izy, koa izany no ananany hery hanao izany asa lehibe izany. Fa Herôda efa nisambotra ny Jaona, dia namatotra azy ka nanao azy an-tranonaizina noho ny tamin'ny Herodiasy, vadiny Filipo rahalainy. Fa Jaona efa nilaza taminy hoe, diso ianao raha manambady azy. Ary Herôda naniry hamono azy, saingy natahotra ny vahoaka izy satria nataon'ireo mpaminany Jaona. Fa noho ny tonga ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i Herodiasy, dia nandihy teo anatrehany ny zanakavaviny Herodiasy ka nahafaly an'i Herôda.
Ary noho izany dia nianina izy fa hanome azy izay angatahiny na inona na inona. Ary rehefa nomeny reniny saina razazavavy dia nanao hoe omeo ahy eo andiviny ny lohan'i Jaona mpanao batisa. Dia nalahelo ny mpanjaka kanefa noho ny fianianany sy tsy ny olona izay niara-nipetraka ninona teo aminy dia nandidy ihany izy mba omena izany. Ary dia naniraka napaka ny lohan'i Jaona tao an-tranomaizina izy. Dia nentina andiviny ny lohany ka nomena ilay zazavavy ary izy nitondra azy ho ao amin'ny reniny. Ary avy ny mpianany dia naka ny faty ka nandevina azy, ary dia lasa izy ka nilaza tamin'i Jesosy. Ny nampihinanan'i Jesosy ny olona tsy omby 5,000. Ary noho nandray izany Jesosy dia niondrana tsambo kely niala teo andeha hitokana any an-tany foana. Ary raha nandray izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety manaraka azy. Ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary nonena azy ka nahasitrana ny marariny. Ary noho ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity ary efa hariva ny andro izao, raha vao ny vahoaka mba hankanesana eny amin'ny vohitra hividy hanina ho azy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy tokony handeha izy, omeonareo hanina izy. Fa hoy ny mpianany taminy, tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy hazan-drano 2. Ary hoy izy, eto aty amiko izany. Dia nasainy nipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka ary noraisiny ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 dia nandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary noho nefa novakiny ny mofo dia natolo ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka devoky ary nangonina ny sombitsombony sisa tsy lany ka dia nahafeno harona 12. Ary izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra hiondrana tsambo kely Jesosy ka hita eo alohany ho eny ampita mandra-pandrava amin'ny vahoaka. Ary rehefa noravana ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka, ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Nitsanganan Jesosy teny ambonin'ny ranomasina. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopan'ny hanin-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faha-efatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matohitohy io dia niantsoantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy araka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe Tompoko, raha ianao ihany dia ataovy manantona anao eny ambonin'ny rano ao. Ary hoy Jesosy manatona. Dia niala niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anantona an Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe Tompo, afonjeo aho. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahana ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia nenkohoka teo anatreny ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary noho nitafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary noho nahafantatra azy ny tompo tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hamela azy anendrina dia nisomotra viavin-dambany ihany azy, koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa. L'Évangile selon Matthieu chapitre 14. Mort de Jean-Baptiste. Au nom de Jésus. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, le plus et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit,
Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Multiplication des pains. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Jésus marche sur les eaux, guérison à Génézareth. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit : « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent : « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alléluia. Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 14. Im Namen Jesus. Zu der Zeit kam das Gerücht von Jesus vor den 4 Fürsten Herodes. Und er sprach zu seinen Knechten: Dieser ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Denn Herodes hatte Johannes gegriffen und in das Gefängnis gelegt wegen der Herodias, seines Bruders Philippus Weib. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist nicht gerecht, dass du sie habest. Und er hätte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Da aber Herodes seinen Jahrestag beging, da tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel Herodes wohl. Darum verhieß er ihr mit einem Eide, er wollte ihr geben, was sie fordern würde.
Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie, Gib mir her auf eine Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König war traurig, doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tische saßen, befahl er es ihr zu geben. Und schickte ihn und enthauptete Johannes im Gefängnis. Und sein Haupt ward hergetragen in eine Schüssel und dem Mägdlein gegeben. Und sie brachte es ihrer Mutter. Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leib und begruben ihn und kamen und verkündigten das Jesus. Da das Jesus hörte, wich er von dann auf ein Schiff in eine Wüste allein. Und da das Volk das hörte, folgte es ihm nach zu Fuß aus den Städten. Und Jesus ging hervor und sah das große Volk, und es jammerte in derselben, und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Dies ist eine Wüste, und die Nacht fällt herein. Lass das Volk von dir, dass sie hin in die Märkte gehen und sich Speise kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, Es ist nicht Not, dass sie hingehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, Wir haben hier nichts denn 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach, Bringet sie mir her. Und er hieß das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel und dankte und brach es und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was übrig blieb von Broten, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren bei 5000 Mann ohne Weiber und Kinder. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, dass sie in das Schiff traten und vor ihm herüberfuhren, bis er das Volk von sich ließe. Und da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg allein, dass er betete. Und am Abend war er allein daselbst. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und lief not von den Wellen, denn der Wind war ihnen zuwider. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, Es ist ein Gespenst, und schrien von Furcht. Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und er sprach, Komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, dass er zu Jesu käme. Er sah aber einen starken Wind, da erschrak er und hob an zu sinken, schrie und sprach, Herr, hilf mir. Jesus reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, O du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und sie traten in das Schiff, und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrlich Gottes Sohn. Und sie schifften hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und da die Leute an selbigen Ort sein gewahr wurden, schickten sie aus in das ganze Land umher und brachten allerlei Ungesunde zu ihm und baten ihn, dass sie nur seines Kleides Saum anrührten, und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Halleluja.